Minisita Musasizi nagira ngo kisone muhaza districts ezuru kuhagira gavumenti ya NRM kandi bingi baganyirwe mu ntebekanisa za gavumenti. Yoweri Kaguta Museveni akaruru omururo buhwire bwona. President Yoweri Museveni omuri Kigezi obururo bwinji abakirize yo kumuha bururu bwinji nimwe abafumbira ba KISORO aba district ya KISORO mukatusinga twena nyabura mweterere mu ngaro mnono. Minisita Musasizi abiyataye Kiliziya ya Kinene ya Roman Catholic Parish kanaramwe na za projects ze Kiliziya eji. Mwe bari kuliro muranga gwa president ogo kugira ngo mugire kimwe akora okugira ngo mututure ebyentashya aha makaganya hata ekitwine kongeramo no kureba ngo esente za parish development model zahika kunu. Musasizi akozisa kiraka okushaba abantu kwejumbira mu parish development model n'ekigendererwa cyo kubingovoro ngo twaza kumara umwaka buri muruka kubase kuba kutungire emiliyoni igana ezirabasa kubayamba kubona kasente ko kukozesa rero mukabutura ebyo misharuro yanyu gwero ndenda kubashaba mumukundane mwongere kukundana kandi abantu banyu mubahereze ubururu mubahereze amani mwabaha amani nibwe President Museveni arakumiza muna warabaronda gashya kwa keta tuzarirwe.